Ngipinang sebagai pi baro syakanika channel kajungi bat ngi kemen bapi syai pia klanlun. Hakanika video ngin pai ikin ki post ki barang syrat thamai. Subscribe ikan ka channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga blon. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kajungi. Ya kini ki post apply dak Indo Tibetan Border Police Force lenika ITBP mentau banai araja rapusau. Ka keteng juga ni post ka di Constable Kitchen Services. Kelas dia lain katarik bakado bapilaban submit iki application kada usi tarik banai Oktober araja rapusau. Kani ke post Constable Kitchen Services kalat praspa khat khandai tali hendrius pa hanyu khandai tali yaki shinrang bachis pa arpa tali yaki kentai ke age limit lain ke kata ka beredo ke dekat prasnam maka behedo ke day apersansnam kandon ke upper age relaxation hado licenam yaki other backward classes but sansnam yaki schedule caste dan schedule tribe candidates. Ka salary lain ketulop ke day pay level 3 8,000 hanyu spa hado 100,000 shi spa hak shi banai. Educational qualification kalau gumne pelade ban pendap ya ka kelas 10 dan ka matric nak recognize board pelade ruban pendap ya ka NSQF level 1 course haka food production dan kitchen naka National Skill Development Corporation dan Kinuki Institute ki bla recognize da ka National Skill Development Corporation. Ki candidates ki belong eligible bak buku aban apply ya ka post pihaban apply online ning ba ka recruitment portal jangka ITBP baik ya ka link jangan ke website ngala aya po description jangan ke video. Kani ka official advertisement ru ko bala apply hi da ka ITBP ngala aya po description jangan ke video di pilaban download ya ka.